Dobrodošli u još jedan tutorial na Balkan Crazy Gamers YouTube kanalu. Sa vama je Madi Master. Tema današnjeg klipa je virusi i antivirusi. Nastanak virusa i antivirusa i mala priča o njima. Mnogi od vas imaju viruse u računaru. Mnogi od vas su gameri, te skidaju piratske igrice koji imaju krekove u sebi koji su virusi. Sad, mnogi od vas, ne znam šta mi je danas, stalno govorim mnogi, ali nema veze, ne znaju da li je nastao prvo virus ili antivirus. Kažu svi virus, pa da to negiramo, reći ćemo da je prvo nastao antivirus. Neke kompanije su izmislile antivirus, te su poslije toga vidjeli da od njega nema zarade, pa su izmislile virus zbog kojega bi ljudi, znači korisnici računara, morali kupovati antivirus da bi uklanjali te viruse. Sada neki antivirusi su dobri, a neki nisu baš. Ja preporučujem Asset Node 32 antivirus i za Windows XP, a za Windows 7 Kaspersky. Veoma lagano je ukloniti viruse, znači meni je trenutno isključen antivirus zbog rekordanja, ne mogu nešto mi izbaciti trojanac da mi je u Camtasia pogledać poslije. Znači idete skeniranje računala, inače su to prevedeni antivirusi, znači kompanije su bacile onaj multilanguage, znači više jezika. Idete smart skeniranje i imate prilagođeno skeniranje. U prilagođenom skeniranju možete odabrati vaš cilj, to jest folder koji hoćete skenirati, a smart skeniranje skenira čitav lokalni disk ili vam ga čitav računar. To bi bilo to za ovaj put. Žao mi je što nisam aktivan toliko, ali škola me zeza stvarno, tako da čujemo se idući put.